Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba disparsing rani ubade uway nakinang wat RTI bapaw jong gajela. Ula keno bakat kum ka RTI kaba ulapan. Kalapaw bakat tenat MEECL kadai kaway nakitenat kabaga jeng bamsam kajurba. Baladayat ha kanikadur kanikatenat kalaban ngamno kumbangam ka tightening. Habakren syakilat patay kubor hakas ngipalay hasilong press club. Uba rani ulay thu bakat kum ka RTI kaba ulayo. Kidan hado arhajar lais pa arpau teliki pos badang lait thali hapok katanat MEECL nakilai hajar lais pa hnyau phon reu teliki pos ki baladan. Badhang ni umi udak jengkeli bakum no kat katanat kabaklan ban penmi pisa kala ban penyat yakarukom treikam kajongka. Ula pentep ru bana kalyang kasatnam Global Agency kaba pentreikam yaka scheme smart meter hapok kajela. Bakaladon ka jingkerpat na kaneke agency ban penyo yaki sernat thong naki arhajar liki longyeng ban yo seino yaka pisa na ke ADB. Habapai pat chakatem metor uba rani ula penpau ka jinglengo bakumnu kilai spa saupo art liki longyeng kilayo boarding. Haba ka jingshim boarding lale tangda kishi spa liki yeng. Bat ka bakham sngaw lengo kalong bakum no kini kishis pa tali kilong ying kiyo ring boarding haba kam shimla don yiki pata niki kot kisla ki badai ban ai hakopor ba shim ne ring boarding themai. Kani ka ti ay interest ni kadi alor ka bangal awan ai press control menswa habide ba kani ka jinglong jungman tai po them motor. Te kumbus pengenal yo pi jenisya ngala summit kani RTI sports sekretariat akasau tarik banai basau. Aku te nakadaw baka jalan ti sekretariat te hadian mengalawan press conference ni kelayo ka information na po MEECL ng tayo yung ba kilawat na kandong ngechot yung takat ay gimiyo re te kung gajing lombriyo so te ngalin na daladis po MEECL te ngalaan na fresh RTI affiliation ka apulay benay bandriyo aku te kabusnat long ini PIO PIO di step ka komtrikam haka juga singihi lale ana dumdam na forward consent PIO haka apply tadi la le yani ka RTI jindon kam taipo MEECL banengkong kalong ba kumbaga tho anik tin paringo banengkong please provide me information regarding total number of sanction and new vacant posts in your office including brand office in all district of Meghalaya. Tali nomor 2 kadai please provide me information the exact date of retirement, death and permission for all the vacant posts in your office on district level. Number 3, please provide me information about the document that is to be submitted by the applicant before giving a house electricity connection. Number 4, please provide me regarding the name list of the resident in Harijan Colony, including zero copy of document, stroke pata, required for household electricity connection which already submitted to your office. Number 7, please provide me zero copy of NOC issued by Shillong Municipal Board or by the CM of Manliam for the household connection in the Harijan Colony if the resident out there were not the owner of the land. Tarisan teligi point di banga pan habede ka RTI. Habede ba kani ka point ng kong ini ka RTI fiction. Abede ini ka point ng kong nakalyang ka office jong ka MEECL kalagi jubab yang kapratrik Julai araja fuat ikene ke jubab abede bakan pus sengne kala tho syai baka total number of sanction pus kadon lai haja lai spa new pendriu tiga bakan pus sengne kadon hadu haja lai spa arpoteli bakan pus tihne mui ba jenggeli ka streng jong phungtai kalong lai hajar bahkan puas ka poido hajar te dudak jenggeli ba ba te jenggeli kum no la bandron ya kata department ada ki bahkan puas kalong haduka ni to ade ka ba amla mudur ba ka department ka ba khlan ni jengpen mi bisa kandon haduka ni ka bahkan puas jenggeli kalong ba kum ketua skim ka ba penja ka bisa na pos ketrian hadu si hajar keluar ye ka ba yo skim na po ka Asian Bank hanus nem baladem tikane bisa la shija kala yo la yo jing tibru na don ke jing
kerpat na poka neka satnam global ban ai taki fix takiet na mentaban yo UC ban yo se ya bisa na po ASEAN Bank habide baganeka skim ka briga sau bahaya skim tikane ka de ka bag jingli ka baginong tri hadu kan ne khlem kam khamjang ka don na sangchang pos mla ban thep kane ka wan ka skam ka besrkhei bahang tai po hapo mi civil hadu ba imat ketika department akan salom kum Titanic ka bala jangam ti habide kane na kalyang layo jing tibro kadon ke jingkarpat na kanika statnam global agency ka ba implement ni ka smart meta project ka ba pani kini fik sertifikat hadu hajal husan hajal household na mentaban yo se ya bisa na po ASEAN Bank tikane ka ba mla madur ba department ka ba borok diberi di borom hendrai kane ka skam kami kawe hadin kawe aspa nam ta'al hajar mud diberi udan nantai tapi kan dia bisa kita kalau cina kan puis kan ju pra kelur tanggabai senayi sakajaka nam ta lais pa sapa armud kan poi lam no si hajar kelur di hajaka ban poi seta ngan kerpat ya municipal board bahkan le iem no de bensim nuk sayanga le bek municipal board orang ada bensim nuk sayanga le bek kadika hok jongka mentai itu ila kan khen kendon ba connection kendon habade ba kajing island mentai spa la pois ka solai spa sapu alien bat kunta tater kabar kede kajing pan ni department debt promotion dengan ni dokumen garbuan mahangne namla ban pelelu ini kalau don record ini ba ko gibadon kam sukan tak ya tanga tai kala biang habade ba kani ka ba lai habade bagi di kod gibadon kam na ta banyo ya connection habade ba kani nakalianga office la pentip sanga ba sispa angut kinong panlat yang tai sispa angut kinong panlat antai po hemato regi jingkali ha pangapam pada ikut kisla ke badan kam hebede shwaban yo connection nama ku bagi tip shwaban yo alat connection habdon kam ban submit ki dokumen na do pinpe ya do a do arja lai o arja katra tertel la thoisha ngitu ba kitu kitrai hab submit kinja dokumen kilan ki dbd ki bede kilan dokumen na do kipata ba kiwe kumta tertel te hebede bagane ku bagi tip hi ni ba pan connection mentah habdon kam ban submit pata regi jingkali kalong ba hadir bangapa ni kan museum kisu ai tang galis ka ba ai connection ka ba spa angut ki beri hang tai pot temator regi bangapa pada ya kata jerok kopi dokumen la ong bom doni ta penisya ba nak jing arta tien jong pai ba menta ka syai kedar nak dalam ba kan ka RTI ka bangayo menta ba dasisa ki basa ai tai temator ki beri kim don dokumen ni habede ba ki habede begini gilan patah na benta ki as na laispa sap ar ye jingkali kalong ba hanne ro kadon ke ba ka connection hanne kalong ba spa angut ki connection hanne ya tang ju video ne kadon spa angut mereka kumno pada la ban ai connection handu laispa sap ar ngut kataro kadon ye ka bala pen kenyi kendon jongka MECL habede bat berkawin benta bat habede bangapani ikut isla namar ku bangiti bi lada kinong sho lada kibrio kisong wai hakano kano bayeng shwa banyo alat connection habyo NOC na itu traye kata de ka prosedur haka electric board de banyo NOC na gitu traye te kijingkali kalong bahantai the motor ku bangiti bakade ke jaka municipal bajong suiem ke jaka municipal bajong suiem te jing sha shwa ban yo ringla yang tai NOC ta is emos bade ban yo na po sim na ne municipal ndri habang apan ya kata NOC nang tai na po MECL ya kata risk NOC riong record unavailable kita sen sha ni ka report ba ta record unavailable ni kata ra ka pau ka ba don ayu handet jong kata ka ba ki basa hantai na lo ba kim don pata nalor bagi olay nalor bagi mden pata nalor bagi olay number 1 kalong pada MSL mudon ayu hungta
Apa wa MSL lo kadon ke net ke bala aban I like claim NOC na ki competent authority ku musim bat naga silong buat municipal. Tidon we jakang tu be ba bala ada menteri sing kelas sanga til ada sanga yukan. Hadin ba sanga kadon ka jing ujuar ke ong ba ubarani usan tu ya kod engineer pakem nya as ne marjasa. Tinggal apa saja, apa tanah, apa patok asake. Ba ong bangalek ko jeri ka tengu engineer itu yukan. Ti hadin kata te hadin banglami na jil na kalyang UDC atau DPO alang upah ka jing sanga ba pidem pen klaim na itu dukan bisa arteli itu ma before jadi kesanjung engineer pendur itu dukan tenga daka jing sta lajong kalau nggak akan tips bisi ba kini ka kies nolong pending namla akan pen klaim itu dukan nolong pending dari bisi klaim ma bisi apa di piolang klaim ma pen klaim itu dukan dengan bro arteli osne marjal sa jingkeli long la dayang ala bele thematon la bele Teman-teman nomor 1 minta kalau ba klaim bata la pen kenje ka an tar gun kom klaim bata la pen kenje ka an ba ar kalau klaim NOC na ka na kitrai bata la pen kenje ka an tege jingli kalau ba ka selong municipal buat balai kam complain CBC kas correction la mintai yo sispa tali balai la banai hadu lai spa sa atli kilong yen tar away balik kong komplain usim la aban sim yang jeka la kadon jimen ke ka selong buat municipal ka deben sim ni kata komplain kumba komplain ka tra perlu di yang persya yang haka office jom bisi la komplain da engineer yang jom central division how bisi hadian bang aban tim ro bang klaim ke dukan yang dikade ke nuksa ke ke boleh yang ada boleh lang ke motor boleh lihat ya dia boleh lang ke motor Nakadon gijing panke. Komplain me judisi ada judisi la kamram kumajadon kian bala de tau kumalong kanika jelu para mentai ni sini bala pen klem dia kumalong kan dilhi ta le kamram de bele. Sebu jingkali kita department kalong ba lada kidong trei kebadai ke sanction pos kebadai ke hok jong gi patba banyo kamang tai la suja komne klan thung menta araja la sta. Te bali jingkali bali padai ke bisa bayo napo kabang habban penjab yang kumne tila syai mano kan siu itu kalon hab siu yang mi pada jingkali kan kolap kawe hadin utad bida jingkali ba babu ini ke department hang tay apa MECL nomor ba adu siajar kluri ero imat bentak lapoi puat ba katu skim kan suja lapan damano ban penja ini ke skim ti habedai ba kaneka jingkali ka ba Habis begini ke RTI, nak kalian juga, nang lagi aktivis nang ni sekemat ngaku apa nak jemut. Ya ka, ya FM yang meliam bat ya ka, selong municipal buat. Kumbus kan mau pi ba agreement of them ka kendai spa san pulai ka kensai ba lada municipal buat ka penkeng kino kendon usim don hok ban sim biani tu jaka kata ibo temoto ting su ajeng bot jaga usim memelian pumbule ya jaka junga ka bawai atli jaka yang tipo apa anti besar sosa ai atli tu le amno sim ini nomor MS 742-930-883 dated New Tarik June Kendai Spark Kendai Namar ba Hausnem Kendai BFM Armstrong te wajaka ini te popsasa atli te tang nakadaw badon kampai ba itu basasa saw tang nakadaw badon kampai ba te pendu no yang aro bang ala dia yo tu jaka pendu malah kateng yo pai ba la ben pendu ya yang minta welfare yo pai ba ngan tu jaka atli ba ai siang la du no Tiga jingkeli kalong balada ada temotor ulan penken kumne martu agreement la to syai la penken kan no kendon usiem la ban simbiang itu bijaka te la daya la ban simbiang jaka do jinge EU temotor ban simbiang itu bijaka itu wala don pa agreement tiga so aji mu usiem la no ban le sujari itu la don seka
Don ke ba pen kenyang tu ban sim ngen uksa ko mule yang ikti atli jaka anti ko basa sosal namang tu adon building ta daga sna dukan na awit tu building ta da bolong usim no itu jaka jinga katalong nga ajing mudus em belim nakaleng jonga de sya alor gane ngala wati tip abide gane ka NOC hendrei nak NOC kapau ni ba kam syamladon record te habili ni ngaspan kan mau yo phi ba kane kapau ba nang tay po office MSL lo kadai kumaong gibire ba kadon kaskam mo cerkei tehne ka pensya ba kumno yo like habam don abyo habam don yo habam yo NOC na po consent authority but don pata tehbede kene ngaro ngala ban pensakhi ba ka MSL kadai ka way na ka department ka ba bamsa ya ta ngala ban pensya kene kene New post ang tilay mer banno ang stage po. Banno ang niya lumubak. New post ba yung wajan ken niya. Balay wajan ken niya piyeng niya. Lakado. Namar ba ka accident makaway ka sumo. Aw araja ka kanday. Kasanga ka sumo yung new post. Tihadin masanga yung new post na ka MCB kalabat kita sumo. Aba kalabat ka sumo ka ong makiday bansiw ya ka jinglud yung new post ka bapoy hedun riu po hajar Kandai spa software nam tau new way post. Drill po ajar, dai spa software nam tau new way post. Kajingkali kalong begini new try ko pli namar ba briu ba pombet jubo kali. Ti hadiam la accident nang dia kane tu bopli ka kali ro kamlong stasiun le amno adi kilo no ita ka sumo tang ban penmi kane basi adi kilo no pli. Hadiam bedi kilo penmi bisa la siurut kane bisa ban drill po ajar kandai spa software. Kajingkali kalong hadu menta empat kujili ini pos. Hadu mentah apa ini lah kedar ini. Hadu mentah 4 kujili ini pos. Ini kali long kapisah bu seno. Agaknya jing thok kene lai la adepsiu pisang tai polo beran. Ne ACB code kat tu beran code new prasan atau terter ne bonu beriu accident itu pos adepsiu pisang. Nei du mentah lempat senai ini pos. Tika pa bang pisah kan sujam tu. Tadi barit tu bang asaki ba pleng MCB kemud bebon ni ka shutok ka shujler ya ka ega bisa ka ba pa ba la siyo ndrei hadu mentala dangat ne puas ka ega benja